ka ning chu jehola she chu nga ni a champhai din tharve nga ko ma ke ma hi magician kan ni a kumruk vel kalau ti ve to a ti chuan mentalist le prediction lam hi card mangin katina sa ni ti chuan tuna point ka thian pa bula magic ka so don ani chuan card thi kan enanga adang lam ve kan ni ti kan en photanga ve khat le all the cards are different chuan in cut ro le du na bera khanin cut top ro chuan khoi ka kuta lo da lai kat na kha chuan la ro le i du i kat kha camera mu ro le alai khan da ro le chuan ka da le hai kan da pong do bi ka nga ti hian nem lu ro le ka nem lu te than alaya a card kha ta ni ti chuan khoi chemi lo na chung bera da chho ka tum do ni en le ro le ti khan a chung bera to wow mu ro le to ka khui ka chung vera ro rom de wow nice chuanin ala top lo prediction ka nei ta card ka random dai na thlang ta ti chuanin alak ma khanin hei card pakhat thei aletling zone pakhat che ka da ta kan en chinanga hei to ka khuin oh nice chu mai polen lawa a hnung hi a pol big chuanin ala top mai lo to ka khuin hi a thlang ta ni card thi hei ala dang lam vek ta ro ti chuan to ka khuina kan ti chang vekang ka thei ring ring lo kan en chinang wow khui na chang vek dang le chu ka thian pa bula hen ka so ve lenga chun hei ka thi kan enanga adang lam vek ani ro chuanin ai ka shuffle vek bo ka nga fair nan shuffle vek anga shuffle vek ta ni chuanin milarin ngam lo chuanin ama po hi ka shuffle tir ve shuffle ve e du da nin ti kwal ro le i du tong mo tikan adu tokin a shuffle ve ta hei card setup eng ba thei lo ta ni tro chuanin card pakhat kai du ber lo la chok ro le min mu lo la camera so mu ro le tro da ro le chuanin card thi keng de ro le nang man chuanin prediction ka nei do na a card kha chuanin adu du kha ala ta hianin prediction pakhat ka nei ta ni chumi chu I card khan soi te le TL2 mo wow oh ke hi Sunrise Dar India got talent top 10 kalau thleng to chu mai baga chon college level talent show ate pakhat na kalau ni ve to le mun sang ate kalau show kwal ve to thina ti chuanin talent han tun tum thlik thlokin an buat saya hianin khongaya ka video hi milo like ka milo comment an channel po lo subscribe turin ka so ma chau kalau me